S nama je Hamad Medžedović. Upravo si došao iz Mađarske, tamo si osvojio Challenger. Možeš reći par rečenica o tome? Pa, kao što ste rekli, stigao sam juče, tamo je bilo odlično, uspio sam da osvojim turnir, bilo je dosta dobrih mečeva, zadovoljan sam sa ishodom i srećan sam što sam sada tu u Zadru i nadam se najboljem i ovdje. Prošle godine si dobio pozivnicu za Zadar Falkensteiner Open, ove godine ti ta pozivnica ne treba, znači da je bio veliki skok i napredak u godinu dana. Pa jeste, prošle godine, zahvaljujući direktoru turnira, on mi je odobrio wild kartu kao posebnu pozivnicu da učestvujem u glavnom žrebu turnira. Ove godine, kao što ste rekli, sam obezbedio to svojim rangom, dosta sam napredovao i zadovoljan sam sa tim. Kakva su očekivanja od ovog turnira? Pa očekivanja su da igram svoj najbolji tenis iz meča u meč. Danas igram prvo kolo, vidjet ćemo kako će da bude. Nadam se da ću što bolje da doguram, a vreme će pokazati kako će zapravo biti. I za kraj nam reci kakvi su ti planovi za ostatak sezone, koje turnire ćeš igrat? Pa evo, upravo je krenula šljaka, ima puno turnira na njoj. Krenuo sam sa Mađarskom, tu sam super prošao, kao što smo malo pre rekli, sada sam ovdje. Imam u planu još neki 3-4 turnira do Roland Garrosa gdje sam osigurao kvalifikacije. Igraću i u Banja Luku ATP, sada smo ovdje i vidjet ćemo kako će biti dalje. Želimo ti svu sreću i na ovom turniru i na svim sljedećim turnirima, a mi ćemo te pratiti. Hvala puno.